حلیموف و باز دولتزاده عبداللطیف و داور مرکز علیبک دلشادزاده از ناحیه جبار رسولов. دو چهره شناخته جدای کشور کامرانشاه استوبریان، دو قهرمان آسیا در گشتن جدا و برنده مدال برنجی بازی‌های المپی پاریژ 2024 تیمور رحیموف. انا این اولوغبек رحیموف که کارگردان هم عین مدعا این دو چهره را پای هم منظور ما کردن و استقبال میگیریم اکنون هر دو ورزشگری نامی و ممتاز تاجیکستان اولوغبek و اسرائیل رحیموف را. اولوغبek رحیموف، اسرائیل رحیموف. بله، در یک ماه دو بار به فینال مسابقات باشگاه جمهوریوی راه یافتند اولوغبek و اسرائیل رحیموف ها. اما این کاملا دیگر رحیموف است. این از ناحیه خراسان اسرائیل رحیموف و اولوغبek رحیموف از ناحیه رودکی. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به کورش هر دو به مرحله نهایی رفتند و آنجا اولوغبek دست بالا شده بود. با امروز در مقابل یک تن از پهلوانان ناماشنای وزن تا 100 کیلوگرم اسرائیل رحیموف چی کارا اولوغبek به انجام میرساند. ورزشگر سوقدی رو بسیار با یک تاکتیکی غیر چشم داشت، یک هلوک کرد، هلوک بیرونه. مهراب جان زود داره. اوی انا این کاری دیگر بدن دیدید که بسیار پایزنی خوب و ملکه والا دارد. اولوغبek در یک سال اخیر من فکر میکنم از آن جهت کسبیتش فرق کننده شد که بیشتر با تیمور کار میکند. تمرین اولوغبek توسط تکمیل هنر همین تیمور صیقل یافت. اگر ما 2 سال پیش در باب فتووت و نیروسنجی و نتیجه های بهتری اولوغبek حرف زنیم مشکلی میکشیم. یعنی کم بودن اون صحفاتی که ما رو اینجا هم از معلومات های زیاد برخوردار سازد. وقتی که تیمور در یک تالار با هم بهروز عبدالرحمنوف، با این چهره ها، با شریف نظریف، با فیضعلی یخشیبکوف، چند تن از پهلوانان گران وزن دیگر تمرین ها را پیوسته به تدریج تحت راهبری سهراب عبدالرحمنوف ادامه داد. الکی تأثیری نیکی تمرین های برنده مدال برنجی بازی های المپی با کاری اولوغبek خیلی خوب رسید و سهراب رو هم اینجا یک لحظه کارگردان منظور کردن و عرض تشکر میگویم از این لحظه هایی که خیلی هم جزئیاتی الهیده دارن و کارگردانی ما هم در این مورد سلطان این چهره ها رو پیدا می سازن. بسیار هم متن با نوار توأم شد. معلومات ها هم صحیح و خیلی مشخص گردیدند. پایزنی اولوغبek پشتی پا پیش پا دادن، حرکت هایش خیلی خوب. این نکته رو من بررسی دیروز در نیروسنجی دلشاد مسحاقوف بسیار خوب مشاهده کردم. مسحاقوف هم در مرحله نهایی وزن 71 کیلو محمد عیسی رجبوف را شکست داد. همین پایزنی حرکت های خوبی جوانی که دیروز کشف شد بسیار هم دلهای مخلصان را به وجه آورد. گشتین بسیار خوب گرفت از جهت کسبیت، استفاده حرکت و مخصوصا در همین حالت
рост будан ва махсусан пойзаниҳое ки хеле сатҳи олӣ буданд. Темур ҳоло ҳам дилпур нест, андаке ҳаяҷон ё ҳолати ҳассос ӯро фарогир аст. ана ин лаҳзае ки бадан паҳлӯро аз даст медиҳад. ҳарчи мегӯем мо дида ва дониста мегӯем. маҷбур аст аз ҷояш хезад, тавсияи дигар диҳад. бадан дошт имтиёзи аввал улуғбек ва акнун исроил раҳимов ҳам аз фурсати хубтар муносиб истифода кард, имтиёзро афзун кард. ой бисёр лаҳзаи муносиб. агар ҳоло баъдан улуғбекро аз ин вартар раҳо намекунад. 1, 2, 3 ҳатто 4 дар сурати 5 бадан гирифтан аллакай тафовути имтиёзҳо ба миён меояд. агар паҳлӯ ба имтиёзи дуюмро гирад, он гаҳ баданаш имтиёзи бадан ӯро аз ин ҳолат раҳо мекунад. ҳаракат кардан дар кор аст. Темур ишора мекунад. руҷӯи паҳлавонон акнун дар дақиқаи охирин бештар мешавад. фишоровариро бинед ки ҳарду дасти улуғбекро исроил раҳимов хеле кӯтоҳ қапидааст. намегузорад ки ҳаракат кунад, амалеро анҷом диҳад. бале, кашида аз ин ҳолат худро бояд раҳо кунад ва ҳамлаи дигарро бояд шурӯъ намояд. улуғбек имтиёзи баданро ҳам акнун исроил гирифт. мушкил шуд барои улуғбек, хеле мушкил шуд. ҳам аз ҷиҳати сифати имтиёзҳо, ҳам аз ҷиҳати ҳаракатҳое ки ҳоло мебинем, исроил андаке афзалтар шуда. шояд огоҳӣ гирад, ҳоло камарбандашро ба тартиб медарорад. хилъат бояд дар бале камарбанд аз боло бояд бошад ки муносиб ва мувофиқ бошад барои қапидани ҳариф. ин як тақозои вақт анҷом ёфт. исроил раҳимов бояд партофти паҳлӯяш дар ин давр зафар меёбад дар вазни то 95 кило ва дар як моҳ ҳарду дар 2 даври ниҳоии чемпионати мамлакат оид ба кураш ва гӯштингирӣ вохӯрданд. натиҷаҳо баробар шуд. дар кураш улуғбек зафар ёфт ва дар гӯштингирӣ исроил раҳимов. лаҳзаҳои ҷолиби рақобати ду паҳлавони вазни 95 килоро тамошо кардем як бори дигар ва Самандари Муҳаммадӣ сардори
шуъбаи доварони Федератсияи куштингирии Тоҷикистон. Раҳмоналӣ Шарифов ва Алибек Дилшодзода доварони кунҷӣ, яке аз ноҳияи Рашт, дигаре аз ноҳияи Ҷаббор Расулов.